Domi, babali namin. Uray saklatan ti agbati iti opisina no at nagagaraan nyo iti ili. Na kayon ti mang-submit iti resolusyon iti opisina ni Apo Mayor. Wunin pambara ka makikinumusta iti kumpadre. Amuklatan Ngamnay, amang ano awan man ti umay agduting officer of the deitan. Iso nga raw, ta siya kong ti agbati dito eh. Ta urayak man ni kagawad maring. Iso ti udi itaya. Uy, agkara-absent mo tan. Bareng saan nga ag-absent ita ta kasaritak. Wun kakaiso na nga awan dadugsol, gurud, kan padtok asulpang akagawad. Smublat kit din ni kagawad maring. Wan nga raw. Kung napay ti daddo maakakadwa, aga po nga takano, ta aglas term taon. Ay, sana rason day ta. Nasken ngakmenda ti pagrebingan da. Ay, ne, mapanakon. Sige, chairman. Chairman kala, chairman mo. Kaslada kayo ti chairman ita ama panindiayan niya Apo Mayor Amok to pa'y matla at chairman ti awag na kada kayaw nga uri kagawad kayon. Ang alawinin. Mang pasablog ka manin. Imbag ta nag-duty matlang ni kagawad maring nga officer of the day. Dito'y balayan tinangal dawak, tapno mayan na nakbiit, kalpasan ti pangal daw. Ay, Lapo yata nakitirabiyan ang ilapas iti may sa nga istorya. Isanas ka na may ridep ko ita. Uraya pagbitla. Nagsubliyak to lang iti barangay hall. Ito na alauna medya. Ani kasanong ortatan. Aglos kayo numalam. Wen, hindi pa'y kumakalman ti rubwat mi Nga madapay naramid ni nanang yaw, di po ni Raria. Sayang, tasaan nyo ang may kuyog ni Rosa. Yun nga rod. Kaya't mo't makita da kapit burtong. Nga manya nga rod. Di damat mabali na baybayan di po ni Raria. Sungagbatin Kaano nga rod, di pa nagsubliyaw? Makitan tulatan. Umawagak to no bilang. Una, sige. Enjoy iti bakasyon nyo. Kasapulan na ito pa nagpasyaryo sa paminsan, iti ayan ang iti kakabagyan, iti dito nga edad yun. Wen, di lang mo ti biyag. Mga numaudi na pa nagkikita min daytoy kadakapid. Pasaray agsakit ka nung aminang. Iso pasyarin main. Yaman pa yapo, kaped. Kunaklano di mo patuluyan ang tipumasyar. Imbaga ngagpasyara kidi nagsautay ti cellphone kapid. Yak mo lipatan day jay kay. Imbag lakeng ka ta nasalagi sagkalata. Ay, san akas da taon? Nagpaiso. Apa yan? Marigatang kan sa amag na. Daytoy manjas king araytes. Parigaten nakatalaga. Anyan. Araytis kung kunamutin. Un tawan laket agan anay da tao. Dan sa dagitay masidsidawin numakmakan kanam ket kumaro ti kasta asakay. Wan.
Aha. Jaket kanan wenno si daan ti kayat kon. Matayak tumot langan. Nay, madiday ta. Si kamudlat kakaasi nga gitura di ti sakit. Adamot agas kaped. Na, mala, no kastati ko na may isua. Sos kaped. Iti daytoyen nga edad ko. Awan palabas kon akanen. Basta kakayatak. Anya pa'y ganas da taong agbyag nga inukuan. Unmat di Kat apag iso tada ka. Amok nalaing ka amang ngilot. Ha. Iluten nakman kit day kapay. Barang maginawa antibukot ko. Ay na, birat supeng. Agyaman nagtadda kayo. Himbag lang adda kayo ang makasarsarita mi kiniburtong. Ay, ket, nakaro ka din ayayag agalan na. Saan kumamat unay no tungpalan na dagiti ibagak? Sulpeng mat ngamain. Aya, No kat maerwar nantay pensyon na. Gatangan na aminan akayat na asidaan. Kas kadakanan nga uray maikontra ijay arthritis nan. isumot lagayam Pagaayat na ti karne. Sapay dagitay natataba. Pagaayat na ti agigop iti diguti pinapaitan. Agpulutan iti pinapaitan alalaem ti baka. No daytay masango na ti agtagay nga uray awan kasango na. Aniyan? Ay sus, sobra ti tangken ulo na abirat supeng. Iso ang masurunak. Inukwan, agapa kami. Oray no sana kanayon akasta. Nanya kita sa anan. Agsangit ti may nga alda no di makasimsim iti arak. Ay, kasla agpagunggan no kastaan. Yak maawatan ni Burto. Kaya't nansan ti matay. Anya, Kasla ad-adda nga aramiden na dagiti maikontra iti ag-agalan na no daytay palagi pa. no kasta ti aramid na baybay amon. Di mon palpalagipan. Tapnoon panggapuan na mga pakenkan. Kakaasi ako niti pampamayan na. Iso maumaakpay kat no naduman. Eh, saan Itapay mat, anadaanon nyo ti kasta nga edad yaw, ti pan nakaumam. No jakla pampanunutin nga adda masao dagiti anak may. Panawa kun ti amada. Ay, nayhunan pa iti anos mo abirat. Addan tugungguna dagitay asawa makaanos, iti langgong nga asawa. Ay, sapay kumatakas ta abirat. Sapay kumamat. Ta saan ama ibus ti anos. Berian! Berian! Ayan mo na ya! Umay ka man! Ay, ubayan lakay! Ay. Anyaman ti marik namon, aya. Damagang pailaan. Mangidadangkan iti danom, tadang pamanindag iti gurong ko. Agkarumanen ayati. Agsaw ka pailaan, aggaraw ka na. Ay, aglablabas kamat nga minan lakay. Iso akas ta dayta sa akam tawan manlat aanusam para di tabagem. Sumanao ka pailang. Ay, nahi ko. Tisakak. Dati makanam mo. Nahi ko. Imbal lang arudet na sa akam. Ikuktar mo pa'y lakanyak. 1 kanyak. Inuruman na ko niya asawa. Bisit ka. Agtignay ka na. Hingga kita tangan, iti pangdangap mo din sa akak!
Anyan ni kapidwak. Dandan ni sana ko na makaiturtured ngagdengdengag itay. Makibiyang ako bangkag. Imbag, tadi ka nagpilit, itay tinangal ka. Diyak kaya tada kayo mo't nga agkapidwa ti aga pa. Ay, aglablabas ni kapidwa. Nikot, nagulimak damot tayo. Nalabit a pinanawanan ni Ipag. Tano di na pinanawan, pagsaasawan na pailang at aging gaita. Naoyong ni kapidwam. Imbag kat di ata maanusan ni bakit na. Ay, woy, nayawag ko na itianos na. Di ta amakunak at talaga ngay ayatin na launay ni kapidwak. No siyak lang at atikas jaya pagsasawan da. Idin to tatagabudak lang arudan. Oo, nabayagan na pinanawak. Insin ako na. Ha! Nangig ko ti panangung ungit mo itay kini Ipag kaped. Wan. Ay, dispensarim la kuman no jakon mailimod ti pudno akasasaad mikin Ipag mo. Kinugtaram sapay. Wan, kapoy ti pungtot ko. Ay, siyak mati addaan na sakitan. Nay, kasano day ta? Ay, jay mat ngamin imbal asakak ti ingkog tarkawn. Iso nga adda asyak tinasakitan. Ah, Ang basol na daytoy apanagot ot ti sakak itan. anyan kapidwa. Ni paila Ipag ti pabasulam iti panagot ot di tagurong mo. No saan ko maasumanaaw, jak ko makinugtaran. Iso abasol na mutlaang, no apay a kinugtarak. Ay, nairamraman lakit di nga rodan tagot ot manantoy imbalan agurong ka. Ay, sausan na ikaw. Ay, agot ot launa yan, kaped. Ibaga, no niya taramide, bareng makatulong ha. Awan kaped. Naibusan tay tumtumarag apara out. Anusak lang arudan. Kasi pa iti pampamay anakan niya kabirat. Ay, awan kat utang na anay bag-anakam ay asawam. No awan ka ang mga asikasukan ko na. Kasano nga taan tibiyag na. Ay, maumuma ako. Itala ang mauma ka. Sino na ba nabayagan na parparigatan na ka? Yak mat maawatan ti bagik no daduma. Siguro, gaputa asawa. Ambom, ididamo, ibagak pa'y asaan ka makisina, idi kastati ko na ba na umakan. Aguray ka. Kayat mo asawan. Napatagpailakin ka ti asawa mo, oray tagtagabun na kan kabilin na kapayan. Uwan siguro. Ay, saan ka amawatan na birat? Ngamnay, baliwak ti pamagbagakken ka. No pa'y bilibakken ka, iti sobra ang sakripisyo mo iti asawam. Ay, bye-bye amaun. Di kag marmarte, rabirat. Ay, matayaksan. Ay, kaasyan na kaped. Anyat marik na maya. Kabaalam pa iti ut na. Ay, saan? Ay, matayak lakuman. Uray kahit munti matay, nusan mo pa'y nga oras, san ka pa'y matay kaped. Agbabawi kakit din, kadag iti basbasol mo. Bareng aggibusen, ti panagibtor mo iti ut-ut. Ay, awan ti amok abasol ko.
Anya nga iti ibabawi. Ay, anday ko. Kakasinipag iti pampamayam. San mo ka di nga mo, nga doon ti basol mo kiniibag. Isakit mo. Ne, sana kasta. No di kat maasyana kiti na mayam gangwana. Kinugtaram kit din. Kurso na adam sakit din bakit ka gustang? Jesus, madidaitan ng ibagbagam kapidwa. Ala, no awan amom abasol mo, anya nga rod. Sige lipate mo jimbagak. Ay, kasauk ni ipagsupeng. Langgong ka. At dalang arodan ni supeng. Kurso na daang pailan ni bakit ka? Ay, anay ko. Ay, agot manan. Ay. Nagloko kan gusteng. Pinanawam kit din di kapidwam kat kakaasi lang arudan nga agiturturad nga gas asaw. Sino ko matimas yan? Agawit akit din. Anya, nagawa na konsensya maun. Masaksakit di kapidwam, panawam latan. Sapay nagpasugnod sa ni bakit na. Ang mga nudinan asikaswan ni kapidwam, gapo iti panang basbas sa awang kin panang kugtar na pa, iti kasangsangput ta dito'y balayda. Ay, apo aya. Lakay. Maasya na ni kapidwam, gapo iti sakit na. Ang basurunak may, malagip ko ter aramidan ay di asawan Baya mo na panunutan na ita. Makaamon iti biyak na. Aniya? Irubat mo kiting, dagiti gargarata. Taglos ta din tur parbangon. Ay, saan ka din ang mabaliwan day ta apangedeng mau? Saanin? Agawitan ko na. Agrubatan. Madanagan ak kanila kay. Ang mga no iti kasi apa naglukluksaw na kat kumaro ti high blood na. High blood aya. Adagundaway a high blood. No daduma, low blood. Iso ako na ti doktor a delikado ka no ti kasjay. Day tamot ti gapuna asaan ko basta mapanawan. Ta ang mga no makabasulak kadagiti kakabagyan na. Anya? Awan matpatag ti asawag kanya kung katabirat. Amkak nga may nga damasaw dagiti kakabagyan na no baybayak. Ay, nagasat lauray ti asawam ken ka abirat. Parparigaten na kalangarudan kakaasyam pailaan. Kinapudno na. Makapangpangura ko no kasday atila ipapaaramin na. Sa isupay lati agungungat. Ang mga no ag high blood kat may stroke. Siyempre, mapabasol lang. Uray awan inaramid ko no ipabasol danto kanyak ti ipapatay na. Ay, narigat na birat. Ay, sabagay. Nay, anya day jayan. birat. Ay, nilakay mon sa. Nagasog asinaro na tikadabto og inkakitaan. Ay, kaped. Anyan ti gastoy. Inlayon mo mutan tinagunat. Na-stroke ni kapidwam. Ay, Imbag tanaira na nagbakasyon ta ditoy. Kat nakita mo mismo ti trato na iti asawa na. Ano saan? Kakaasikot ko man ti asawa na nga abirat ko apabasulun yaw. No atapan yung tukit di abinaybayan na. ay nasaya at unay. Sana pa nang iruruman. Ngam nasaya at impanan. Ne, Tadikat agiguyod itipada ng agbasol. lakay. Saan ka maawatan? Apay akas tati kunab. Mapayakas di tinatagtagainap ko.
nagbakasyon kano da katugangak itayan ti kabagyan da. Ket saan anasaya at tibanag da. Ay, saan ko mapumayso da chay? Doming, mabali namin. Rosa, malagip mo, hindi nagatendar ta iti Couples Love Month celebration. Dungaw. Di pa'y sumumbat. Nakaturog nga tan. Ha? Nagdaras sa nakaturog. Kuna na ngamin itaya kayat nanti maturog na nabandog iti puniraria. Adumat ngamin tararamidin da iti ay. Inkadeng ko ti agid da adagaws ta kasaritak kumamay. Angam awan manay. Tinurugan na kumanay. Oh. Ay na. Baka isumat na malagip ko tinatindaran may nga okasyon hindi Valentine's night. Ijayon ang nagpipinasagid dagiti couples wenno agasawa amasansan ti apada. Ngam di damat mauma. Gaputa nagbakbakit kan naglaklakay damat lang agdandan na. Napintas ti mensahe dagiti couples sa naawagan nga agtestimonya. Oh, ay. Uri ka no agkaraapada. Maurnos dalat na ti bagbagida. Gapo iti panakibibiyang nagijanak na. Gapo ka nagidya anak. Malapdan ti panagsinat ti agasawa. Ang man siguro ti kasjay. Tadumot ti amo ka nagsisina. Nga oray ado ti anak da. Nagbanag ang nakakaasi dagiti anak. Marigat ahusga na itagsisina ng asawa. Talagdudo mo ti prinsipyo ti tunggal tao. Baturo akmalangan. Sila mapampanonot ko na. Kita am dagiti kagawat ti siya. Kunamlan na sinit dagiti dapan na nakilata ti makder ka dagiti nagtugawan da. Diretso awid. Wan nga rod, chairman. May siya kamit. OIC kunam. Ta OIC aklang nukastoy nga gipila ni Chairman Doming iti official leave na. Da kayo mo, nakairwaman lang amin ti chairman nga awag ka da kayo. Irwam mo ti kagawan nga awag kanyak. Ang mga no ibagadag iti makangag iti dayta sa anak ang makamove on iti panagpasok at chairman. Awan mo't nga tat mga ibagay ti kasta. Ay. Di mula mo. Ay basta. Diyak kaya itong gawagan dak pa iti kasta. Umaak daytan nga awag kanyak. Oh sige, laglagi pagdaytan, chair. Ay, kagawad gayam. Ay, UIC ko nakuma. Di pa ikat agsusurot ti bagbaga ako. Ala. Saan na dayta ti pagsaritaan ta. Dagijay kakadwang opisyal ti barangay ti Dilawak. Makadlawak kid day. No awan pagsayatan ditoy.
Awan man lat agbayag met kadakwadang ori agtugtugaw la kumat aramidin da. Tapno makuna a presente damod ditoy Ngem, no amuda, nakasaganan datay i-release ni Tesorira. At dadamot amin, nakaistambay dito. Un nga rod. Pasal salida pa'y kidin no daduma. Makatitiling da pa'y, taday talag pipin na sa blog taramidin da. Imbis nga tugaw da kuma kadagiti sango tilamisaan ana ito kakadakwada. Kitadalan damot dagiti proposal da para ti pagimbagan ti barangay. No, ada proposal da Awan to, pa'y makita nga gigamit ti ballpen no ko Ay, hehehehe. Kunaklano na limblimpyo dagiti simukat kadagurood, padtok, ken dogsol. Ngem, hey, nakarkaro dan sa muda balog. Sa bagay, pudno nga ado ti pilawon tayo kadagiti kakadwayo kagawad diti barangay. Nga mamuyaw, nakarkaro pa iti problema kadagiti daduma barangay. Nay, anyamot ti amaw may papan kadagiti daduma a barangay. Kasinsin ko nga may ti sekretarya iti karuba tayo barangay. Agasam, ada ka no nangabak akagawad, akas la nagbalin lang nga frontline iti panagkandidato na manen, kat nangabak. Na, manen ko na. When tanangabak ka no idi akagawad, nag-resign. Asaan ka no mat nakapapati ti rason na, no apay nag-resign. Tasaan mat naaramid ti imbaga na makagapo. Okay. Anya dinapasamak? E di natuloy yan dahito kalkalpas ng eleksyon, nagkandidato ka no manen. Ay katay jay, nagasat ta nangabak manen. Manen? Wan, nangabak manen. Ngam, nag-resign manen. Manen kat manen? Wan. Amo kon ti bagbagam. Dati kagawa da talk of the town dita barangay nagungaran. Ay, kunak to. Amoy ti may papaniti dahi jay. Amok Ay na, masuron kano dagiti daduma constituents da dita. Gaputa jay ket kano putot nanti insukat da. Ay wen. Agpaiso dayta na pasamak dita kabangibang nga barangay. Madi hakitaan. Delikadisa ko mamutin Iso nga rod, mapababalaw ka nun dagiti opisyal dita. Nung apay, akasla awanan ti sabali a tao mabalin na sumukat. Ayun Ay sudat at adda ngagdesisyon no asino ti maisukat iti agresign wenno ma-terminate akadwada. Iso ka no nga adon ti agkon ko na frontline laeng jay ama kandidato manen. Kasla ka no nagtulag da, iti putot na. Mabalin na pudno akasta. Mabalin mo ta saan? Sa usa-ula dagiti tao daytan? Sa bagay, talaga akasta ti biyag. Bunga. Ti kinalaeng dagiti mabirbir ngasan iti Mario kaskada Marites dagiti tumatao da sa usauditan. Pinapoks ko lang paikit din iti rupa Uy, say. Delikadisa mat kuman kunam. Apay, awanan sa bali mabalin may rekomenda sumukat? Kat, daita tidakkel question mark da. Ditoyak pala balayo nanang. Iso pala ti kunak. Ngam kasano di balayaw. Ang mga nadamair na nga akyat bahay kat ijay pa'y balayo ti makitad asir kang. At damat dagiti agrunrunda a barangay tanod. Sa maysa, natalgad mat ti balay mi. Saan basta mastrak ti sabali? Wan matyit di Oh, imbag ta inyig mo gayam dito'y dagita sabsabo nga nalipatak. Nalipatak iti balayo dahi takat. Wan nga rod. I-display ko maiji salas may. At damat para kanya kijayan.
Iso nga inyag ko dito, ita i-display yung mat dito yung salas yon. Malagip ko lakit nga rod, natindaran tayo a love month celebration. Ay, Won, nagraragsak tayo. Kunam kat adagap-apan. Anya? Agap-apa? Uwan, adagap-apa nga agasawa kadwa tayo ang nagatindar. Ala, apay nga eh. Ay, nakita ka dya tsindaan ni Magda. Problema na di asawa na. Imbaga ka mapan di barangay hall, tayo man nakin tatang mo di problema na. Apag iso, tao ay sini tatang mo ita, tawan ni Dumeng. Apay nga problema ni Manang Magday di asawa na. Kat no nakaragragsak da nagatindar. Talaga nakita tayo no kasano ti kinaragsak ti tunggal pareha. Agpaiso ang nagraragsak tayo. Ngam amaw, adda napaliiw ko. Ado tinapaliiw ko. Nagpalpaliw kayo gayam. Wen, ado tinapaliiw ko akas na pamarang lati kinaragsak da kat may sa ijayon ni Magda. Baliktad mo't agasawa. Adda pa sa ti programa a renewal of vow. Kat amin tayo, kasla na pabaro ti karkari kan sapsapata tayo. Wen nga rod. Kas nakakaskasar tayo amin kalpasan dayjay nga okasyon idi Valentine's night. Ngam baliktad kada Magda ken Rodolfo. Sapay masikugayam ni Magda. Ay, aglas nga rod ah. Tingamin amo ni Manang Magdaket saanan nga agsikaw taag kwarintanan. Masikog. Ngam saan mo't kano ati sikog na ti kang rona na problema na. Iso nga imbagak, ama pa ninyo barangay hall ah. Ibaga na ken tatang mo. Ay, awagak man kit digayam ni tatang mo. Damagak no napanan ni Magda ijay. Anya ti maipaay ko ading Magdalena. Ay, ada problema, chairman. Umuna iti amin. Imbaga ako na sa napod nung agasawa kami ni Dolpo. Ah, Naitantan kami ti idardarirag ko apa nagkasarmi. Live-in kami laang. Ngam amok ati amuyo kat nagkasar kami ije Manila. Sakbay anagawid kami dito'y lugar tayo. wunmat. Nakita yung mat kami no kasano ti kinalailom ikin ni Dolpo. Tada kami pa iti nangapak iti pakuntes iti the sweetest couple of the night. Awan. Nakapapal kayo ken lakay mo iti daydi Arabe. Ado ti mapal kada kayo ken Dolfo. Hihihihi. Idi simmangpet kami ije balay. Nagdiretso kami na nag-shower. Kalpasan na. Idi adda kami iti kama. Adda matan bintang agranada. Granada. Kaya rigan ti bintang agranada jay imbaga ti imawag iti cellphone ni Dolpo. Idi nagkaidda kami. Ne. Hindi ka maawatan. Imbis nga glabing-labing kami. Saanan taggera patahanin, German? Anya. Ay. Abay nga bin. Sino timawag? Asawa ni Dolpo! Anya. Adda sa baling asawa ni Dolfo. Diyan mo nga dagayim asawa ni Dolpo. Isumatla di na ikaskaso ti bagbagak apa nagkasarmi. Dagayam at asawa nan. Ay, Kurt. Kasano itan? Sabay. Kitain niyo ti buksit ka. Amok ti pampanunutan niya. Puno, ama si kuga ko. Saan aday to iti problema?
Kasano? Anya ti resulta ti girapatan niya? Awaanan ati labing-labing. Tapapapanawa kun ijay balay mi. Di mo't pumanaw. Kat day ti problema. Tasaan akayat ni Dolpo ti pumanaw. Na. Anya nga raw, ti kayat mo ama aramid. Kas opisyal ti barangay. Tulungan da ko amang papaanaw ka ni Dolpo. Anya? Imaya, kapo iti surat yo, chairman. O ay si Kunam. Tasanan na siya ti kapitan. Kagawa daklangan. Nakalib di kapitan iso nga OIC kita. Ay, kastagayam OIC. Wen. Nasaya at tay may ka. Ada problema king kati asawam. Uwan gayam. San kayo pa'y mudlag kanugayam nga agasawa ken Magda. Ada problema. Ngayon kamang ni Magda dito'y barangay. May papan kada kayo adwa. Ay kwa. Amo ko na niya problema dayta OIC. Nasayaat. Kayat ko amaamuan, nuan niya matiplanom nga aramidan. Tasikati ayan ti solusyon iti problema yaw ken Magda. Kwa. Nataraki kan sa ngamin na Idolfo. Akwek abidot ko ti amin. Ay, nasobra akmet nga men tinagayat. Okay. Kasano ita? Nasken akisayam dayta sobrang ayat. Subliam di asawam taday ta ti rumbang. Ay, kwa, saan sa? Anya? Ay, ayatak ida nga agpadpada. Ay. Nagbukatot kamuteng. Ay, bukatot ko na ayaw kanya. Sakit din. Di kayat mo. Kamamamin. Ay, madiday ta. Sana nasaya ta binubukatot nga ayat. Dolfo. Ay, da kayo mato ay say. Yang matbaybayan ida. Makisinsinan ni Magda keng ka. Tadi na ka ti makiinnagaw iti asawam. Imbagak matasan ang makiinnagaw tapatas damat. Patas. Kasano patas da ako nam? Taagpada da nga rod nga ayatak. Tinasayaat. Yindorsok na iti a problema iti lopon taga pamayapa. Ngala, agawid kan. Awid. Pumanaw ka ni Jay Balay mi. Day talaang tikayat kong aramidam, Dolpo. Saan ka nakayat? Anya? Kasta. Tikayat ni Magda. No pumanaw ka, malpasan ti problema. Awanton ti problema. Tadi na kamot kanon ring-ringan. May papan iti sustinto ti anak yun to. Basta agsinatan. Saan ko akasapulan ti asawa? Inapatag at danton anak ko. Kat pagyamanak day taken ka. Agyaman akmat no kasta. Ay! Awan rumbang apagyamanam kanya kon. Basta agsinatan. Nalpas. Anyan adaras mo amakisi na kanyak. Idinto ta amukmat ngay ayatan na. Nagsinnapatatapay idilabmat celebration. Alawanan. Labman nga rod.
Ngam umanayon ti kinaragsak ta iti dayjay a selebrasyon a dinarayan ta iti Valentine's night. Gaputa maunin dayjay alaman ta, gaputa agsinatan. Love month. Love month. Napintas. Napintas di na tagtagainap ka. Domi, mabali namin. Kunak numapan ka makipagronda ka dagiti barangay tanod, gustay. Wen, nga madamdaman to. Inak to na alas 11. Sa kaagiddan. Makaturog kanton Ay, ada alarm ko. Makaringak to sakbay ti alas 11. Aya, di mon samot inset ti oras iti alarm clock. Nirambutan ti alarm ko. Agtaol to data, sakbay ti alas 11. Di ka man. Ay, huwag gayam. Ada karga ya termos. Adda. Nagpaburukak sakbay asimrukak dito kwarto. Mm. Kinunamot apon wag. Wen, dumagas na gijay ag duty. Ay siyempre, taulan to ni rambutan nida. O, di makaringag taon. Agkapi kami tupay sakbay arundaan mi dagiti major problem purok diti barangay. Adda pa'y ay ati major problem. Awan samot ti madamdama ka drug poser dito yan. Dagiti ngay may bulos nga aso iti rabay. Sadala maikawar wenno maikulong iti bigat. Ay, wag. Tamakita latamot ti ebidensya ka dagiti daldalan. Masurunak. Aday bagbaga ni kagawad matmat a solusyon ngem masurunak tadi namut ibaga no anya dayjay. Di lagi bagbaga kuman ano di namot ibaga kada kayo no anya. Agabagure ka. Sanaya si ka ti chairman ti peace in order. Wen isungaro da masurunak. Kasano nga ya maiwayat dita solusyon no di na ibaga. Tapno mapagsasaritaan nyo no kasano ma-implement. Dahita nga road. Bayak man lang. Di kailangan malwen ngamin dagita nga aso masalaw yun nagronda kayo. Tapno nagnakam dan. May pari tagdangran iti animal. Bakit? Adalintag amang protektar kadagita. Day talaga ano makabasol kayo umot. No, idiawan pa iday talintag. Adda di restaurant a pasig a karnit aso ti maidasar. Kang runaan idi masarakan di restaurant idi Bagyo. Day-daywon idi dagiti mangaso. Un nga rodan niya. Gamay di adan day talintag. May paritan dag parte iti aso. Wen. Iswa nagsiran dagiti restaurant a karnit aso ti specialty da. Adamot dagiti sana nagsira. Akampay idi. Sandan nga gitasar iti sikod nga idasdasarda aputahi a karnitaso. Ngamlimod. Nga adalat idasarda kadagiti sukida amang mangan iti restaurant. Kat, anyat ba na nga dagyan nasukalan. Nung ada nasukalan da Nuwan mo't. San nga ijay mismo a restaurant tinakasukalan dagiti autoridad iti kalokwan da bakit. No di dagiti agbiyahi iti aso ang naggapo iti probinsya. Matuturo kan sa. Ala, matulog ka. Luwan. Tagriingak sakbay ti alas 11. Bareng masulbaran ti problema kadagiti aso ti Carloba amat ti Leme. Dagiti masalawan mi apulos nga aso. Ay, mamulta dagiti akin aso. Ay.
Naulimik man ita ti rabi itanod pulon. Awan dagiti agtataol kas kada agtataguob nga asaw. Kasla amuda silwan tayo ida. Wenno, nagnakam nga tan dagiti akin aso kadagiti bulos no iti rabi. Inkawar da nga tan dagiti aso da. Maamuan tayo ita kagawad. Rantaan tayo man akitaan iti balay da Mrs. Sugapa. Iso ti kasulpangan kadagiti amin mapakpakaman anasken may kawar dagiti aso. Wen. Sige. Hindi ti umunarundaan tayo. Naun gayam. Di mo't imawag ni kagawad matmat. Kunana magipagronda. Awan mat. Di mat imay ijay outpost. Naglokon da ijay. Nalipatan na nga ta. Mga nun na iturog na mat. Ay, masungadan tayo ti balay da Mrs. Sugapa. Ngala, agulimag tayo laang. San tayo ngagpadlaw kadagiti bumalay? Himbag na sa anak pa'y anaturog. Kapampanaw laang jay gimatang kadagiti asaw ti anak ka. Sugayam ti anak yu dagijay. Wan mat, kinapudno na, kagurak ti asaw. Kakaasi dagiti iti pampamayak, napasaray saan ko apakanin ida. Iso nga ibulos ko ida iti rabi, tagsapul da iti kanenda. Kasta gayam. Wan mat, jak pagaayat ti agtaraken iti asaw. Ta problema ti panangpakan kas kada panangdalos iti dugyot da. Akas iti problema yung mat no ibulos ko ida. Kasta gayam. Jay anak ko ti akin taraken kadagijay. Ngamnay, awan mo't dito yan jay anak ko tanagabroad. Iso ako na ano jak maasikaso. Ila ko kon wino ipauraga kaon. Ay sos. May pare, ti panagparti iti aso itan. Mamulta kayo. Iso nga rod nga inlakok latan. Mangasaw jay gimatang. Iso nga amok nga ilako namit iti restaurant nga agidasdasar iti putay a karnit aso dagijay. Sino ti gimatang Mrs. Sugapa? Jak mabalin nga ibaga. Top secret ka no ti kinasya sino na. Top secret? Wan. Iso ajak ibaga iti uray asino takasta ti bilin na. Uray na tayo mo't ni Mrs. Sugapa niya. Nga rod kagawad. Ang asino nga ta tinangilakwan na kadagijay aso da? Apay nga ta top secret ka no? So di na ibaga. Mas dawak nga raw tani na ibaga no asino. Mangaso, kunanan saytay. Wan, amangan mo't no dagitay agpaspasyar nga aggatang kadagiti aso papartyan. Ang mga no dagijay mo't ngagpaiso tinangilakwan na kadagijay aso da. Mabali na kasta. Mamantay tumot lang. Ala, ituloy tayo ti agronda. Dagitay langan sigod nga gibulbulos ti aso da ti rondaan tayo. Adda bulos nga aso. Kasla saan na tayo akabutang? Ta diretso ti asidag na. Nagdakkel na ang aso. Iisa ka ng tapagsilo. Ta silwa madagos apaman na makasidag. Wan kagawad. Dita silwamon! Nakagat po nun.
Noyong dito nga, so. Ay, kinagat na kutan. Ay, bata mo na tayo silo po nun. Nakagat na tayo sa amin nun. Matay tayo. Ay, Diyos ba ng asi. Agtiwal din ang aso. Maulawak. Maulawak. Ay, oray siya ka. Agtayo kung di pa nagkita ka. Ayan ka. Tanod bulon. Ay, ayan tayo. Dakam mo. Anya ang lugar dito eh. Ayan nagiging kakadwak a barangay tanod. Nay. Dadamot gayam dita. Kariring damot. Sa dino a lugar ti nakipulpulasitan tayo. Babaraw. Isalbag! Ayan kaun! Malagip kaun! Dinuklos na akinagat di agtiwal nga asaw. Idi kuan, nagpusipus ti amin a makita. Yakon amaw tinapasabak. At di tatay aso anang kagat kanyak. Mas tao ka. Ayan tinagsao. Ay, awan mat makita ka tao. Kaya sasaw. Iti aso ti agsasaw. Sana puno tayo ito. Puno. Dagat iti may katlo lubong. Sika, babay. Ito iti pakatusahan dagiti na ulpit. Kadagiti animal. Kang runaan kada kaming aso. Anya, saan? Diyak kaya dito'y. Awan amok kadagiti ibagbagam. Noyong ka. Urela na dugul-dugulan dagiti minalmalom nga aso. Ti anak mo ngayon lakam. At kinarni jay mga aso agimatang. Ani, amam. Adda na ibaon nga ispya. Kada kayo at tao. Aniya, Madosa kayo. ay saan? Agawid akon. Diyak kaya ti madusa. On mabalin mon. On maramidam. Saan ka na makasubli ti lubong tinatao? Pag-asin, palupusan na gagawin. Sige. Agawid ka no isat ko nam. No, magawid ka. Isa ba nga aso tayo masabat ka? Ay, Papadam! Sika! Nako yung abak-bakadan. sa umatay nga aso. Ay, sa dino dito yun, nakadarunan. Papanam ko na kang... Agawid ako. Sa dino tidalan nga ang turong ije lugar may nagbugsutan. Saan ka makawid? Tapos ang bugsot ka dito yan. Aniya? Saan? Di ka madanagan. Inutan ka kibkiban.
Anay ko! Yan nga kayo man akita tinabiyag. Sardingan na kuman. Awan basil ko ka na kaya. Saan ka magbugso talagos? Ha? Anyang awan. Kitamban to'y sakak. Dahil ti may sasaka ka. Ha? Ha? Nang singkulak. Minalmalo na kini. Orek lang na pinpilaya. Di na may lasin. Siyak tayo minalmalo. Mamaysa nga. So ti anak mo. Iso akin ni kinitin ka mo titang. Ay, sasasadak kagatan. Ay, anay ko! Anay ko! Oray. Naraan ka mataya dagos. Ininutan ka pagbugsutan. Itirabi. Ay, kasyan na! Siti basolyo kada kami. Daoray silsiluan nyo, dagiti kapadami nga aso iji nagbugsotan. Katsaan nyo pinarte, dagiti nasiluan nyo. Tangay basit matibasol mi ako na. Pagawidin na kami nga rodan. Insaksakit mi dagiti aso iji nagbugsotan. Nga uray nagbalinda a problema mi, kapo iti dugyot da. Agpaiso day ta, dugang. Nya dugang. Dugol tinagan ko. Diyan adugang. Sorry ay, nalipatak na imbaga managan mo. Dugol gayam. Damot oyong mo. Nang runagan ka tanod. Iso amado sa kayo lat tamat. Anyat do sa may. Basit lang. Ginana kayon. Tapno hada pagibtoryo iti do sa'yo. Agkolob kayo pa lang di ta katapukan. Ay, kasyan na kani ay, agmalarya ako. Pagawidan na ka din Tulod ka na yan na kiti pa na matao na yung dito'y. Anya, atak kapatak atao dito ay, ayanda. Sige, ipanak iti ayanda. Oray, anda ka pa na matao. Di ko na matulungan da ka. Saan niya patuloyan di bang dosakan ka di ko na. Oh my God! Sala nga si Kati na dagsin di dosa na. Adamat ka kadwa may jaya na ranggas. Kadagiti pa daming animal. May sakab kayo. Matayak pa ikaw mo na. Sagbay ka isakap dyan. Nadugaya man ti kapada tao anayag dito ibagbagada ami katlo alubong. Kitaam. Kakaasi ti pampamayanda kadagiti tao. Pagang angawandan. Kasanod no iraman data pagang angawan. Wino kagatenda kasitar aramidin da kadagitan ni kitama. Kasaok ida makasaumot ida kagawad. Sa anak mo't anak ipagpulpulutan iti karnit asaw. Kitam na di ang babae. Ninsamot mi si Sugapa. Ay, isaw! Sursurutan ti may nga aso. Nga mang kagat-kagat iti gurong na. Mrs. Sugapa! Tulungan na! Malwabay ni aso, magsurot-surot ka niya! Marami sa ka!
Kasta ti banagan dagiti mangaso. Dagitay rawat ako makabukab. Nagpulpulutan di karnit aso. Dagitay naranggas ka dagiti aso. Saan kayo makadanon iti ayan? Ti bagbagada San Pedro. Ay, kata kami kantan, Puldo. Apay nga da kami dito, ikat insalsalakan mi pa'y dagiti padayo nga asaw. San gayon nga reklamo? Ikaroy umatla ang tinararamid yo. Apan nang ipopopok kan panang silsilo kadagiti aso. Agtalinaad kayo dito ay may katlo alubong. Saan na po doon na to? Saan na po doon? Oy, basta gagring ka man. Gagring ka. Ay, Para bangon na. Kamot nagring idi alas 11 ako nam. Di kamot nagipagtano dan. ay, nagyaman ak. Tagtagainip na dyan mi katlo alubong. Anya day tangay bagbagam. Awan, nabati bataksa. Dumi, mabali namin. Kunaklan wagyan ka ni tinapanam. Ay unay daytan gusteng. Naibayagak labas si ti dyan da kakasakka. Aya. Anyamot nga, itin maritis ni kakasakaking ka. Ay na, natagtagainip na kano dagiti natay akabaranggayan idi pandemya. Dagitay na COVID kunak man laangay. Anya. Natagtagainip na anatay kanumot nga minin. Kat nagkikita da kano kadagiti natay idi pandemya. Mayat nakainiliw na nga rudida. Kaslakastan Nagraragsak kano dagiti nakasarsarita na ijay. Adda kanumot dagiti nakita na saan na ang nakasarita. Ay, dagiti kano ti nakakaasay. Apay nga ya di na nakasarita da. Taada kano iti baba, saan na maasit gan ida. Matantan awan na kanulaeng manipod iti nakadanunan na. Nagimbagan day ta nakadanunan ni kakasaka. Natay kang paidan. Kano nga road. Kasta unay kano mo ti panagyaman nan ay di nakareeng iti agsapa. Dakila pagyamanan day tata nakaring pailaeng. Katun Iso amang daton kano iti pagyaman iti kapilya inton Domingo. Nagmayat kat nga tanda tagtagainap. Imbag mamati matamin dagiti pangistoryaan na. Dayta nga ron ti pagsurunan na. Adda nga min dagiti nagpiluso po iti agis istorya. Mabati ka. Kunakit din nila kay Ingaw. Dayjay pa mo tapadala kay. Dila bagbagi na ti pagbiliban na. Iso nga awan mo ti bilipkin ko na kay. Ay, agpaiso na ita, Agusteng. Sino kanumot nga dagiti nakasarita na akararwa. Akin kararwa. Kunak ko ma. Nakita na kano ijay ti kararwa, day di kakasito, day di kardo, day di andang, kan dagitay ubing, kan amin ang anak COVID ide. Dagitay na COVID, dito'y nagbugsutan, nakita na kano amin ida. Bagman. Agasam ta nagkukuyog da kano, may sa kano ti ayan dagitay makunaan na sasayat at tao ide, dito'y nagbugsutan. Kadagitay kano adalukluko da,
Dahil dila unay bakit sabi na agpapautang iti porsintuan ide dito'y nagpugsutan. Ay, natanaw na kano iti ayan ti agas asok akas lapitak. Aniya? Uy, nalabit nga iso day giant tay mabasbasa iti biblia nga asok pre. Yay! Yay! Agpaisungar da ya? Un ka no. Adda nga rod ijay biblia na isurat o di agpaiso nga da asok pre. Iso asika. Adda pa'y gundaway mao. Na. Anya ti kundaway kong ibagbagamit. Adda pa'y gundaway mo amang baliw iti kinaaram mo. Day. Nyaman na kinarim daytan. Gatuan bait. Taadda nga mintay ugalim kat nga agin tatarake. Yay. Madiday jay, lakay. May sapay a pagbasulan day ta. Sa bahali man ti tinurong ti salita na ko na ako. Alawanin. Asla awanan timbagak. Agpengit man nga mindagta nagpupuskol akiday mo. Di tinasakit ang mulagat mo kanyak. Hindi takan. May kanton dito'y kusina. Kalpasan na mapasar mo anak prito kung to'y itlog kapagar mo saram. Nakapandog ti agayab. Pagar mo saram kunana. San nga tang agar mo sar? Ay, anyan ni Suping. Kanayon na lang nga iridis kanyak ti balikas nga agin tataraki. Ay, apay. Sana ka di anataraki, iti pa nagkita na. Kun kuna naladay jay, tanong agin tataraki aklaeng. San kumaanak ki asawa kanya? Nyan, gusteng. Alak, tagbantay ka nga ro dito'y balay alakay. No saan ka mapanje barangay hall. Kasano no makaturog ka. Tadi tamat la kulimpyo ti pagtugtugawa mo. In-enjoy mo tan tadi agbubuwa mo dita. Kakaiso na nga wanuna ti responsibilidad ko nga aramiden. Ay, enjoyin mat basit ti agbiag niya. Sige, ag-enjoy ka nga raw nga agbuwa mo dita kulimpyo. May ti agmalmalam. Ikandado kong tirida o di tarwar. Anya? Ala. Tapno saan ka akandaduan dito'y balay, tumakder ka pala nga ro dita kulimpium tailak mo jeri daw. Anya ti amok na makaturog ka dita adi na oras. Kat saan anay trang ka, adi pa isurkanda kanda kita graraira itang akyat bahay. Malaldawan. Asos, uray man na niya nga oras, na makakita da kita ama ng gundaway, iti gundaway da. Sige, mapanakaon. Makamu ka nga ruditan. Mabit lang nga Suping. Mabit. Makamu ka, no di mo itrangkatiri daw. Sabagay, ang mga namasikog ti maisarong. Anyan? Masikog? Gukisam? Ay, unay ni Suping. Masikog ka no? Asino kumamot ti masikog nga umay dito'y balay kat awamot na sikogak. Iyay, yan. Mayata talaga ti agtugaw diti kulimpyo. Itumba-tumba lang nga kastoy. Maindayo ng tirik na. Sapay may tultulad aksamatan kiniduming anagleng nga maturog. Manipo diti kagawad akon. Nagbalinak mo ta naman naturog. Nagsilpunak mampay. Lukatak man ti ifbik. Kita ikman pay no da nag-miss call. Hanya daday. At dagayim ko iti ifbi nagipos iti kandila. Nagminatay day to.
Sapay kat natay mo ti ni istorya ni Suping ang tagainip ka no ni kakasakta. Iridap ko manakid. Kakaiso na ngawan pa kita. Kastoy at ibiyag ti senyor. Nakay, ay, masansan mo tunti pa nagkingkinid na. Ang mga no agingkinan man na tinapigpig sa agam day jay. Awan mo nga na. Umadanin sa talagang tipanong palan ti lubong. Ang gingkinid man ay, sa nagpig sa... Palang sabat nga paiso ti lubong. Umulog ka ti balay Suping. Mga numar pa ti balay da. Marbat. Batay da! Batay ka na kayo! Batay ka! Gusteng nataytan ngam si bibiyag tamat iti pa nagrikdak. Kasano da ito'y agtay-tayab tamatang. Sumanaw ka. Pampanunutik no apay ato may tayabtan. Kararwata ka dilangay. Ewan nga taa. Mayang angin tanay. Ay, ang mga na makaibutakin ka. Ay, makipinatput ka mat kawin kanyak Aywan. Sige, agpinatput tagayam iti dakulap. Nakayak nakpay nga ibatan. Igagagaram sa mo timang ibot ko makanyak. Iso alok-lok kayam taput-put mo tidakulap ka. Anya ka no? May tay-tayabtan. No makaibuta ka mga no sa balit pagdiswak. Ay Sina na. ta. Makipinatput ka nga min iti usto Ay, saan? Urek sa balin ti pagdiswan ta no agdisuta Natay tamot tayo. Na. Sige, ibatan na kaon. Ibata kaon kung nagkuma. Saan na? Aday ka. Sige, agdisutan. Agdisutan. Naglawa at hanap ti makitak di ta baba. Oops! Agdisutan itan. Agpababatan. Agdisutan lang pa isumos. Agdabilag. Mangidiso ka na daan. Ay, naglukon ni Gusteng. Impay-paisunan sa mo ti simbinan itay. Nakapagdiso kami dito. Pagamuan na tawan mo't iti asidag ko itay naginibot kami ang nagdiso. Ay, saan kami mo't gayam ang nagdiso ta? Jak mo't marik na ti panagdiso dagiti dapan kao. Agtatapawak mo't. Ay talagaan natay kami. Nagita nga tagdudupong kita. Natay nga tamot nagitan. Nakadalupisak damag. Saan damot ang nakadiso iti karuutan? Ay, asit gak manita. Ay, awan lakad nga tati amok ni taaya. Naimbag nga orasyo ka, kabsat. Ay, kastamat, kabsat. Marisupeng, natay ka kadimatan. Mahariturta. Si kamat. Natay kan, nagungar ka kaday? Sigati damdamagat no natay kan. Ang sigurado anatay kan Amay saka matan nga alya. Kararuwa ko nagkuma. Anya. Ayun. Ang nga apay nga agure kayaw. Nakapismas kayo mo amin. Ada ka di COVID ditoy. Di mon malagay pa na COVID at sufeng.
Awon aya. Kan apay, di mo mailasin dagitoy aya. Taga nagbugsutan kami mat amin ditoy. Oh, dayta ni Ikay, ni Tutoy, ni Anton, angongo asulpang, adi nag-quarantine, adi nag-positive. Natay mo titi COVID. Ayun. Nikit. Taga nagbugsutan kayo matgayam amin ditoy. Amin kami ditoy, na COVID kami. Nagkukuyog kami aging gaditoy. Aniya. No kasta. Natayak mo't nga roden Apay ngay. Sa anak mo't anak ka face mask. Ay ang face mask ako ma. Ang mga numaalisa na kitikubed. Sa anak ka na tayo itikubed. Gam dituyak sa mo't ama kubed. Apay ngay nga katawa kayaw. Kasano pa'y ama COVID ka nga kat natay kangarudan. Aywan, anyat impatay mo aya supeng. Malagip ko ang naging ginad. Narba di balay may kat napandagan kami kung gusteng. Ay, kasta. Ay, imbag ata gulpiti ipapatayo. Saan kayo ang nagrigat unay? Ay, ayan nga rod ni gusteng ngay. Apay adi mo kakuyaw. Jak nga rod na si putan ti tinurong na nitay nagdiso kami dita uy. Pagaman lata jak mo't nakitan. Saan ka di pa'y ang nagbaliw ni gusteng? Intugtugot na ka di dito, ti panagintataraki na. Anya. Apay, at napay lamang balin na apagin tatarakyan dito'y aya. Ay sus, ado ado, supeng. Iso asa fulam ni gusteng. Ang mga nakasarakan. Anya. Ayan kun ngay. Apay asan kumot na nakita ni Suping. Yakmot na po tanti panagsinami. Kadwak langit ay nga mawan mo tayo. Kasla pumarpardas ti panagadang ko ng awanot marik na kapag diswanda iti dapan ka. Tatapawa ka talaga iti angin. Pangiturungan nga talaga iti sa kakanya. Nay, dagdudupong ijay. Jay isa titurungan. Ay na po aya. Uy, ada ka mo dito ay manggosti? Amunak? Ay, di nakmalagipan? Ay na, sa urka. Nalipatan ako ni dinto taso kinak ijay daga. Anya? Ay saan ka nga mamu? Anya asuki ka tibagbagam mo? Naglaka ka nakalipat. Ay, ang mga nukayat mo ti agpamasahe. Agmasmasahe agpailaan. Anya? Masahista ka ijay daga? Exactly. Ay, suki ka ijay pagpamasahian. Malagip na kon. Wan. Sika ni kwa. Ay, agkabaw kansan, manggusti. Ay, sana ngagkabaw. Basta amukon na sino ka. Ay, sana ngagkabaw. Hehehe. Akat, asino ak nga rod? Secret. Salbag. Anya tinakan ay tuwin. Apay adi ka matagsaon. Ay nalipatan nakatalaga. Nung kayat mo, masahin ka. Bareng malagip mo ang tinagan ko. Anya. Sige. Ayaban nyo ni Guste. Amunak?
Uwen, tagkatatar. Nagkukuyog kami idi pandemya. Kaya't mumet ti makikuyog kada kami. Papanan nyo pa ilang. Di mo dituin na ya. Saan pa'y? Ah, Dito'y ti pagurayan, iti awag kadag iti maayaban a kararwa. Umaikan, gusti. Sumurot kan kada kami. Ayabamon ni Mang Gusti, Fira. Fira kayong tinagan mo jay, mesiksay. Nagan ko laangan dito, iti Fira. Ngam ijay daga, siyak ni Bambi. Oh, malagip na kon? Bambi wino bambo. Bambi. Alan, agkukuyog tayon, Gusti. Sumurot kan kada kami, kan Fira. Ay, kwa, sa pulik pa ni Suping. Jakmet ka ti pumanaw dito, asan ko akakuyog. Saan ko nabasarakan ni Gusteng? Talaga pinanawan na ko na alaklakayan. Ay, bay amon. Intayo kideng. Agkukuyog tayo aminin kadagiti kabarangayan tayo at taga nagbugsutan. Umuna kayon. Agnam aguray ka, papanan nyo nga main. Intayo ni Jay ayan ni Apo San Pedro. Anya. Umaykan, agkukuyog tayo. Sige, sige. Ang mga no nakaununakit dimot ni Gusteng ijayan. Sumurtakmat nga rod kada kayaon. Intayan. Maudi kan akno di kapayla sumurot supeng. Suwan-wan sumurtakaon. Ngam sapay kumaata makita kaya ni Gusteng. Kas makita mo. Dandani amin ang akakadwa dito kat may santi direksyon at turungan da. Aguruuray kanon ni Apo San Pedro kadagiti kararua. Ay, kastoy gayam dito. Kunaklanod data yun iti laangit. Ay, nangagmuday jay supeng. Wan, nay kadimanok ni Apo San Pedro day jayan. Wan, asidig tayon iti ayan na. Kitaam, adun ti agturungi jay. Unyag paiso. Kasla ni Gusting day jay nagtingaan ti lalaki kan jay kinikin ni akadwada. Magbagnada ijay nay. Isaw! Iso magpaiso. Gusteng! Ay, Gusteng! Timalyaw, umayon. Ay, umayag paiso. Nay, surutin mo't nagajay kakuyog na. Sino nga tadagajay? Gusteng! Saan ataga nagbugsutan dagi jay? Daytan ni Gusteng. Ay, imbagtan nakita kan Suping baka, day na. Napanam nga men. Sumurot kamet kada kami. Ni Gusteng ti sumurot kanyak. Sana siyak ti sumurot kan ko ana. Mapan kami. Ay, umaykan. Mapan tayo dyan ni San Pedro. Ay, Saan kayo amaawagan ijay ayan ni San Pedro? may kan Suping. Lakay. Ni Satanas na itakakuyog mo. Ang daw daw ti ipos na di tagayadan ti sapin na. Anya, ay, sana ka sumurot kang ka. Oh my God. Hindi na ko yun. Ay, Suping, igawin lang. Gusteng! Ay, kabaranggayan! Tulungan na! Guyunin tayo ni Gusteng! Kabaranggayan! Igawin tayo ni Gusteng! Umibat ka kan Suping. Sumurot kan kanyak. Saan na ka ko yun ang taneng? Ibatan na. Taning ibatan na. Taning. Ay. Nagyaman na. Tagainap lagayam day day. Tagainap lagayam.
Ni, si Bibiyaga ka di ba eh? Ay, nasakit. Anday, nasakit anak iti. Panangtungpak iti ropa. Ay, si Bibiyaga ka rin